قبول بکن. رادیو دنگی توی هاواتیا. شنوندگان رادیو دنگ گلدن باش گذارن هجا ایروسی ترمه 2024 سه شنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 و نوچین دنا و روزه ده پیشکش بکن پیشی چند سر نوچین ما پاریزر جبو کوره براپو ببینن سرلیدان کرن روزنامه آلمانیا به برفرهی قالا نامیان 69 خلط گرن نوبلکر HPG 4 kamerayın mobese hatını imha kirin derk ve çepereki hatı xıstin. Ji fermandarên HPG Plant Zerdüşt qala rêve çuna şer kir. Peşmergeyên derîn banga parastina PKK kirin. Leşkerên Türk li gundên derdora Colemerge amadekariya operasyonê kirin. دوباره دم باش کودارین هیجا امدس به برفرهیان و چین خودکن پارێزەر ji bo ku rêber Apo bibînin serlêdan kirin. Parêzerên Bûrûya Qeya 7 salê ji bo dîtina rêber Abdullah Öcalan ku li girtîgeha girtiya ewlekariya bilind a tîpafeya İmralê tê ragirtin ku 41 men agahî nayê wergirtin ser li ser dozgerê Komarya Bursayê û Müdîriyeta Cezaya İnfazê ya İmraliyê dan. Serlêdan ji aliyê parêzerên Bûrûya Qeya Bürüya Hukaya 7 salî Raziye Öztürk, Rezan Sarıca, Faik Özgür Erol û Mazlum Dinç hatekirin. Parêzeran ji bo wekîlên xwe yên din Ömer Hayri Konar, Hamidî Yıldırım û Veysel Aktaş jî heman serlêdan kirin. 4 salin ti agahî ji rêber Apo nayê wergirtin. Li gundên derdora Colemerge amadekarî operasyonê tê kirin. Artêşa Tirka dagirker li gundên derdora Colemerge amadekarî operasyonê dike. Li gurî agahiyên çavkanên herêmê Artêşa Tirka dagirker li derdorên gundên Colemerge amadekariya operasyoneke berfireh dike. Rojnamaya Alman Jungewelt rê Binûçeke berfireh qala namiyan 69 xelegirên Nobelê kirin. 69 xeletgirên Nobelê yên şaxên cuda yên weke aştî wêje, fîzîkî, zanyariya aboriyê, kimya, fizyolojî û tibbê, nameyek ji bo serokê Komîteya Wezîran a Konseya Avrupayê, nameyek ji bo serokê CPT, nameyek ji bo serokê Dadgeha Mafê Mirovan Avrupayê û yek jî ji bo Komîseriya Bilind a Mafê Mirovan a Netewên Yekbûyîşandin. Vê yekê bala çepemeniya Avrupayê kişan serxwe. Yek ji rojnameyên herî dawî nûçe şandina nameyan weşand, rojnameya Jungewelt a Almanyê bû. Nûçe bi ser navê Banga ji bo Öcalan hat weşandin. Rojname bi berfirehî cihda 69 xeletgirên Nobelê û xebatên wan nûçeya Jungeweltê wiha dest pê dike. Xeletgirên Nobelê ji ber şert û mercên İmraliyê ku lîderê Kurd Abdullah Öcalan ev 25 salin lê tê ragirtin hewdana parêzer, malbat û kesên cuda nayê dîtin fikarên xwe anî ziman. Ji ber vê yekê bank li Yekîtiya Avrupayê û saziyên nav netewê kirin. Jungewelt bi berfirehî cih dide nameya xeletgirên Nobelê ya ji bo saziyê nav netewî hatiye şandin. Di dawiyê de tê dest şan kirin ku 69 xeletgirên Nobelê banga azadiya ji bo rêber Apo dikin. Çalakiya nöbete yalı wargeha penaberan a Şehîd Rûstem Cudî Mahmur ku 20 Tirmê 2023 de ji bo şikandina têcîta girtîgê azadiya fîzîkî ya rêber Abdullah Öcalan hatiye dest pê kirin. Di roja xwe ya 375 de bû koma 74 bi biryardariyekê xurt didome. Ji bo dewrgirtinê xelkê wargehê li Komîteya Malbatên Şehîdan a Mahmurê kom bûn û bi merasimekê koma nû çalakî dewrgirt. Piştî dewrgirtinê li ser navê koma 73 çalekvana bi navê Teybet Mijînî axivê. Hatta azadiya serakatî em her çalakê xwe nasaleke
10 سال و 20 سال جو بردوام بکی اما هست چالاکی خواه بردوام بکی چون گوش بلی برخوادان چارک دیومانینه الا برخوادان ام آزادی و سرکاتیف دست بخی الا از برخوادان اول نه هموش خوادا پیکوتیا اول برخوادان امرولی برخوادان سکنوی ایرادوی خود پیکوتیا برخوادان گریلو به همپور بر همی ظلمی زوریه بر همی چالاکیور بر همی کیمیایی برخواده اول همی خویدار کتن و چه بریا برخوادان گلی کرد چه بگا الا ام برخوادان سرکوتی خو آزاد بگی الا ام برخوادان گلی کرد آزادی و سرکوتی گریلو همی گرتی حفظی زندان و دست بخی ام بونی همی گلی کرد کن بلا درو ربرتی به خلق الا ام ربرتی چالاکی خو برخوادان خو آزاد بگی بلا دست خودان سا وجدان خو همی کسی دست خودان سا وجدان خو دلیوش با آزادی و سرکاتی لیده بلا روز سر خو بلا چالاکی و بگ بینه بشی برخوادان و گریلا بشی برخوادان و گریلا هیچ پاساوێک نییە ئەمانە بێنە ناو خاچیەوە. ئەگەر وا بڕوا شارەکانیش داگیرەکە. زۆر عیبەوە ئەکا ملەتەکەی خۆی ئەفەوتێنێ بۆ ئەو داگیرکەرانە. 100% داگیرکاریە و دروستکردنەوەی یان زوڵکردنەوەی ویلایەتی مووسڵا ئەمە زەدی هەموو کوردە دژی هەموو کوردە بەلگۆدارên hêja nûçeyeke lezgîn heye em dixwazin bi were par ve bikin pişra derbasî nûçeyên xwe bibin girêdayî Mêrdîn Omerya Laliyê gundê Talatê û Tehta Derwêş sirta xetê dibêjin û wasayîta tevgera dijmin heye û her wa wasayîtên zirxî ber bê herêmê ve çûne em dubare dikin girêdayî Mêrdîn Omerya li aliyê gundê Talatê û Tahta Derwêş sirta xetê dibêjin jêre û wasayîtên tevgera dijmin gelekî zêde ber bi herêmê ve çûne. Bele. Pelêgodanên bin nûçeyên xwe berdewam bikin HPG ragihan 4 kamereyên mobese û çeperekeyên aîdê artêşa Tirka dagirker hatine îmhakirin. Daxuyanên navên de ragihan dûn û çepemeniya HPG bi vî rengiyê li Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê 28 Tirmeyê di saet 16:50 de bi taktika sekvaniyê kamereya mobese ya aîdê dagirkerên li qada berxwedana Yagirê Amêdiye hatiye îmhakirin. 29 Tirmeyê di saet 17:50 de bi çekên nîv otomatik li dagirkerên li qada berxwedanê Yagirê Amêdiye hatiye xistin û derbe li çeperekê hatiye xistin. 28 Tirmeyê di saet nehan de bi taktika sekvaniyê kameraya mobese ya aîdê dagirkerên li qada berxwedana Yagirê Bihar hatiye îmhakirin. 29 Tirmeyê di saet 22 de hêzên me müdaxaleyê helikopterên li qada berxwedana Yagirê Bihar kirine. 29 Tirmeyê saet nehan de bi taktika sekvaniyê kameraya mobese ya aîdê dagirkerên li qada berxwedana Yagirê Bihar hatiye îmhakirin. 29 Tirmeyê saet 20 de bi taktika sekvaniyê kameraya mobese ya aîdê dagirkerên li qada berxwedana Yagirê FM hatiye îmhakirin. Êrişên ku artêşa Tirk a dagirker pêk aniye ji wihaye 27, 28, 29 û 30 Tirmihê qada Nevrozê ya Herêma Qandîlê carekê qadên girê Şehîd Havar, Şehîd Şerîf û Sinûnê yên Herêma Xakurkê 12 caran qadên Şehîd Aslan, Zevkê, Zengîl, Yekmalê, Spîndarê û Kanîserkê yên Herêma Garê 6 caran qadên berxwedana yên Şelazê û Beşîrî yên Herêma Metînayê 3 caran qada berxwedana Yagirê Bihar a Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê 3 caran bi giştî 25 caran bi balafirên şer hatiye bombebaran kirin. 27-29 Tirmeyê qada berxwedana Yagirê Cudî û Herêma Xakurkê ya Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê bi helîkopterên êrişê hatiye bombebaran kirin.
بله گودارین هجام نه بله خودتن هرمن پاراستان مدیای روزناوان کیندا دوان بمره هوال کیندا دم باش دم باش و شان خوش گلک سپاس هوال کیندا کرم بکن امته گوداردکن آگاهین داوی چه هنه الهرمن پاراستن و برخوادنی مدیا روشا شر بگشتی دجواری خو بردوام دکه وکی تیزانین ارتشا داگرکریا ترک دوی هفته داوی دا دیسا گرانی دایه ایریشن هوایی به تایبتی جی ده هدف هاوی دا گوندین بهدینان و برادوستان هنه لگوری داخویانی کجالی نوین دا راگاندن و چاپلمنیا هپگی و هاتی پروکرین لقندیل قادا نوروز یک جار لخاکور که گره شهید هوار شهید شریف سنین 12 جار لگار دیسا هرمن گوندیل جیان دکن ینوکی زیف که زنگل یکمال سپیندار و کانیسار که دیسا شهید آسان جیته دا 6 جارم هاتن لیدان وانا هموجی به بالافرین شهر ابلیدان پیکاتنه دیسا قادم برخودانی و تکوشین جدوی هر دو روزن داویده جالی بالافرین شهر ده هاتن بمب باران کرن لگره بهار 3 جار لیدان بالافرین شهر پیکاتن بگشته قادم که ام بحثا واندکن 25 جاران بون هدف بالافرین شهر لکهلا کمان لیدان تبگر هلیکوپتران جیل سر هرمی هبو بتایبتی لگره جودی و خاکور که بمب بارانن جالی هلیکوپتران و پیکاتن نه وقتی تزانش بردم سال هاوینه جیم کلیدان چه دبن پرانی نیاده آگر دردکبن و جیبان آگران هنجی بردوامن شینین هرم هاو دیدن به درفتن خوابان آگران بتپنه و را خمساری رایدار هرمش خود تزانین لهمبر اف روشاگل به دنگیوان بردوام دکه و تا لیکاری نادن شینین هرمه کو دیسا ارکین خوین رایداری جی دبی وارد پیک ناینن برواجی به هلوستا خو دبن پالپشتا هری خورد یه داگرکریا ترک امویجی بوارا پار بکن به تایبتی جی قدن کو دبن سروریا پده که دنه او روشاهی هگه گوتن دی دبه جیان لگل هرم حرمانده او بدنگیوان و پیشگریا کو جا ارتش داگرکر دکن نهال همبر وان ایرشان هزا کو هری به اصرار و باور برخواده ده جی گریلایه دوان هر دو روزن داویده لگل قادم برخوادانی و تکوشنی یه وکی گره بهار گره افم گره آمدی جالین گریلای سپور به بگشتی 4 مباحثه هاتن امها کرن ام خوازن با بکشینن تاکتیکا گریلای کد امها کرن بان مباحثه ده کارانیه بگشتیان ده گریلای مدرته دموکراتیک تاکتیکا سویکاست کارانه یعنی بان مباحثه که ام بحث دکن یک هاتن امها کرن به تاکتیکا سویکاست هاتن امها کرن لورا ام دبینن کد دمن داوی دجبر گریلا دالی پسپوری ده پیش کرد لشکرین داگرکر نکارن سر خوش موزی خود درخینن به تایبتی جی برانش سابوتاج ده گیلان جن قدره که سرورن و دما لشکرین داگرکر چوا جی خود دلون جی ارتا انیا خود مرمی دخون جی آلین گیلان یا جاستاره به جی باوی جی داگرکران گرانی دانه تکنیکا چاودری یا سر عرده دخوازه سروریا خود لسر گریلا بریا تکنیک پیک بینن بریا تکنیک چاودری پیک بینن لی وکی داخویانی دجی تی خوی کرن با مباسیان وکی چابه وان بجاهی کد حسبینن ده انجام چالاکین گریلا ده یه سگوانی و تین ترکرن جالی گریلا و دسپیک تین تسپیک کرن پشرجی او چابه وان جالی گریلا و تی کور کرن لورا اوجی نچار دبینن کو سر خوش وان موزی خود در بخینن شفا بدم دم وان چالاکین گریلا جی تین پر بکرن دبن هدفین گریلا و دیسا تیم کشتن yani ev teknik avanı çavderici vala derdik ve be taktika sabotaj taktika suikast ve disa taktika çekin granji jali gela ve pspori divan her du roje davide hatın karanin u mevzin leşkerin ku qate de dve şartın biserwan da hatır ruxandın disa gahiye ki din gring berdestime em xazın uji parve belim en godatkin Demin bori de hep geç bu cerdevanan henek hişyariya kır bu draya geçti de efat parbekirin gotbun ku deve cerdevan tevli ve şerek reji ku be piskriya pedeki ve debeşe nebin biral mal xarunên ejber ew çekê ku hatî ji wan re hatî dayîn ji bo ku gundê xwe biparêzin an gu em dizanin sedemê wî çi ye bi vê rengê wisa daxuyanî hatibûn dayîn lê hindek ji wan yani li gorî agahiyên ku meşçavkanî xwe girtine ji wan cehş û cerdewanan anîne heremên parastina medya û vanan hemberî gêla didine şoxlandin ev cerdevan ku em behs dikin ji xwe bi salan li hember gelê Bakurê Kurdistanê jî di nava şerekî de li hemberî gelek Bakurê Kurdistanê ji tê karanîn lê xuyaya ku ev têrî wan nekiriye
ve gave van anine heremin parasına yemedya anine hemberi gela bidin şarkırın yek jvan cahşu cerdavana ku agahiya giştiye berdesteme navevi Necmettin Menteşe Necmettin Menteş keseki ku Bitlis'i anine hatta zapu matinaye ve kese dajon ser sengerin gerila bersiva peyus jive kese redide ev kes gori agahiyen ku megirtiye gram birin darbiye o lingivi ji hatiye kutkurin Cerdavan Necmettin Menteş de encama taktika sabotaj da birin darbiye o lingi yokuttu be ev agahi girin geçme amü vuha bejin naha ev kes nahoşhane u tedbire ke mezin hatiye girtin ku der hakkı de tub agahi belav ne belafkerin hatta mkarim bejin agahi der hakkı de belafkerin kadakhaya ev Necmettin çima bu hedefa taktika sabotajı geyla çima uydan peş ev henik merva da fikrandın jirasti yani gotunci da be ev ravşe kitine biram roban liser sinoran dema qaçaxşit xwazin sinoran derbas bikin tezanin despeke ev ajaleki charling heye az naha naxwazim navi bejim ew dişinin bila hakaret lo ajale jine be ejbowi navi ajale nabejim Necmettin bixwaji dema ji artêşa dagirkere pêşengtî dike di rewşekî wê ajala charling te têkaranîn ev cerdewan hember gerîla tê şuxlandin lê em vê bêjin yani qîmeta vê cerdewan û cerdewanên li cehşê din ji bo vê artêşê ji xwe ê leşkerê wan bixwe jî qîmeta wî nîne ji xwe van cerdewana qet nîne yani diqansî ew ajala ku me behsa wî kiriye jî nîne dîsa li qadên parastinê medya bi gorî agahiyê gîşte berdestme sê cerdewanê din jî dibine hedefên çalakiyên gerîla vana ji gundên hezexêne vana tên kuştin lê rewşek wisa diqewime vana dibin gundên cizîrê û li wê derê bi dizî vedişêrin ku kes pê nehese dîsa malbatên wan re jî pera belav dikin ji bo bêdeng bibin ji bo wan bêdeng bikin ji bo pêşiya xaptinê wan bigirin em barin terê rêya pere jî nayşuxlandin yani zextên cuda jî ku baxfin li ser wan were pêkarin bi tehdîda re vana bêdeng dikin naha ev nîşaneyê çi ye em henekî wisa lê binêrin yani naha cerdewanên cehşê tînin heremên parastina me beramberî gerîla didin şuxlandin vana birîndar dibin hinek ji wana dimirin lingê xwe destê xwe wan da dikin lê ev ji raya giştî tê veşartin ji gel ji civakê tê veşartin ji xwe tê zanîn piranî cerdewana vê dawê çek jî berdabûn ji ber nedixwastin tevlî şer bibin lê dewleta Tirk wana bi zext û zoran bi rêyên cuda ve bi pera ve anî xist heremê û hemberî gerîla da şuxlandin lê dema agahiyên ku cerdewan gram birîn derdibin an dimirin belav dibe li ser derûniya van cerdewanan pir bandor dike û dixwazin ji vê şerê birevin tevlî vê şerê nebin çawa ku leşkerên artêşa Tirk yani bi piştî ku sîha û îha wan hatin xistin bi çalakiyên yekîneyê Şehîd Axîn Mûş Delal Amed koordîneyê wan şer jali gerîla ve hatin tinekirin şûn de derûniya wan xirab bû heman rewş ji bo van cerdewanan jî derbastar e dema di cerdewan de ev rewş çê dibe yan jî agahiyên bi vê rengê dibîzin derûniya wan xerab be naxwazin tevlî şer bibin lê dewleta Tirk ji bo pêşiya vê rewşê bigire nahêle van agahiyan belav bibin lê em niha van agahiya didin em van agahiyan bi raya giştî re parve dikin bi rêka we ve em bi çavkaniyê xwe jî bawerin yani hege rewşeke bi vê rengê nebe bila derbikevin ciyên rayedar ciyên peywendîdar bira derbikevin bêjin ku tiştek wiha nîne cerdewan nehatine kuştin ya da ev kesî ku navî Necmettin Menteşe ningî wî nehatiye qutkirin bi taktika sabotaj rastî taktika sabotajê gerîla nehatiye yani dikare kesên rayedar kesên bi vê re peywendar dikarin derkevin vê mijarê bêjin lê em dixuye ku yani rewşê dixuye ku ve agahiyeke bi vê rengê pêşiya wê her were girtin ji bo ku derûniya van cerdewan û cehşan xirane be û di şerê qirêjiyê ku li hemberî gerîla de tê meşandin de werin şuxlandin berdewamiyê were vê van agahiya pêşiya wê hê jî were girtin yani niha ji qadê agahiyên ku em bi were parve bikin evin bigiştên vana dibêjin. Bele heval kinda doğan te gelekî agahiyên girîng parvekirin em gelek spas dikin dibêjin dem baş qewet be her hebî. Em spas dikin ve şan xweş. Yek ji fermandarên HPG Bilind Zagroz
Zerdüşt Jehremen Behdinaniya şereke giran leheye bersiv da pirsin rojnamaya yeni özgür politikayı kerem bikin. Herêma Behdînanê ji sisiyê tîrmeyê heta niha şerekî giran di navbera gerîla û artêşa Tirka dagirker de dikewme. Têkildarî rewşa dawî bi taybetî beşdariya pedeke û malbata barzanî ya vî şerî fermandarê HPG Piling Zerdüşt agahiyên girîng dan. Piling Zerdüşt destnîşan dike ku dagirkeriya Tirk vê tevgera xwe ya dagirkeriyê bêyî Amerîka û müttefikên wê nikare bike û dibêje van êrişan dibin çavdêriya wan de dike. Di encamê de artêşa Tirk artêşeke NATOyê ye. Pedeke jî vê tevgera dagirkeriyê erê û rewa dike cesaretê dide dagirkeran. Êdî piştî van bûyeran mudaxaleyeke bi bandor a ji eniyekê berfireh pêwîst e. Piling Zerdüşt bi taybetî li ser hevkariya pedekê ya bi dagirkeriya Tirk re radiweste û dibêje dagirkeriya Tirk li herêma Behdînanê ketiye nava tevahiya saziyan û bicîhbûye. Kes û saziyên xizmet jê ra nekirine jî hatine tasfiye kirin. Dewleta Tirka dagirker ji bo bi tevahiya pergala xwe serdest bike li herêmê dixebite. Gotina wê ya ez tenê li dijî pekekê tê dikoşim bi temamî xapandine û derewek mezine. Em li herêma şer le heye dibînin ku xelkê me yê başûr xwedî berxwedan û nerazîbûyînekê ye. Lê divê tekoşîna xwe mezintir bike. Fermandarê gerîla destnîşan dike ku pedeke di her warî de hevkariyê bi artêşa Tirka dagirker û qirker re dike. Piling Zerdüşt diyar dike ku pedeke û malbata barzanî gelek tişt bi gelê Kurdan e windakirin û dibêje divê hesab bidin gelê me. Gunehên van zêde ne û gelê me ne mecbûr e êdî van gunehan zêdetir hilgire li ser milê xwe. Fermandarê gerîla herî dawî bang li gelê Kurd bi taybetî jî yê li Ewropayê dike ku timî li ser piyan bin û ji her kesî re xala şerê li Kurdistanê bikin. Belêgudarên jem dixwazin nûçeyê xwe êlezgin dîsa bi were parve bikin. Li bêjaya gundên Talatê, Tahta, Derwîş, Sirta Xetê û Basiyetê yên girêdayî herêma Omerya ya navçeya Nûsêbîna Mêrdînê artêşa Tirk a dagirker dest bi tevgerekê êrişê kiriye agahiyên berfireh bi destê me ketin em ê bi were parve bikin. Di heman demê de li gundên derdora Colemêrgê jî godarên hêjeya dibêjin yekînên gerîla hatine dîtin ji ber wê amadekariya operasyonê hatiye kirin. Em bi nûçeyên xwe berdewam bikin. Ji pêde banga li dijî dagirker û xiyanetê hilwesteke hevpar nîşan bidin. Êrişên artêşa Tirka dagirker ên bi hevkariya Partiya Demokrata Kurdistanê PDK ên li dijî başûrê Kurdistanê didome. Hevserûka rêxistina Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD'ya girê spî bank li Kurdan kir ku li dijî dagirker û xiyanetê helwesteke cidî û xurt nîşan bidin. Pêşmergeyên Dêrîniyê Herêma Germiyanê diyar kirin ku PDK axa Kurdistan radestî Tirkiyeyê dike û gotin armanca serekeya dewleta Tirk dagirkirina hemû Herêma Kurdistanê ye divê herkes di dijî vê rabe û parastina PKK bikin. کە ئەمڕۆ لەشکرکێشی بۆ سەر هەرێمی کوردستان لەلایەنی ڕژێمی تورکیاوە دەکرێت داگیرکاریە داگیرکردنی هەرێمی کوردستانەوە ئامانجی بە دەرەجەی یەک ئەگەرچی بە ناوی پەکەکەوە بەڵام ئامانجی تورکیا زۆر لەوە گەورەترێک ئێمە وەکو پێشمەرگەی دێرین لە حیزبی شوعی کوردستان هەمیشە گیان لەسەر دەست بووینە بۆ خزمەتی گەل و نیشتیمانەکەمان و ئێستاش و ئایندەیش ئامادەین خۆبەخشانە خزمەت بە گەل و نیشتیمانەکەمان بکەین وڵات لە هەر کوێ پێویستی بە ئێمە هەبێ ئێمە لەوێ ئابین. تورکیا بێتە ناو عێراق و عێراق پێی خۆش لەبەرەوەی کورد هین بێتەوە کورد بێتەوە کورد وڵاتی بەدەستۆ نەمێنێ شوێنی بەدەستۆ نەمێنێ هیچ لێدوانێ هیچ شتێکی نەوێ دەربارەی تورکیا لەبەرەوەی ئەمە چییە؟ هەمووی زەرەری کوردە
بەنسبەت ئەمانە ئێمەوە ئەم سەرکردانی ئێمەوە زۆر بەنسبەت منەوە وەکو پێشمەرەیەکی دێرین زۆر لە بێزارم لە پارتی دموکراتی کوردستان لەبەرەوەی گەریکە بە تورک وڵاتی کوردستان ئەو وڵاتە جوانە تەسمی لەکات و ئەیداتە دەست و هەر فەرقی نییە لێرجاشێتەکە تۆ غەیانەتی لە وڵاتەکەی خۆت کرد فەرقی چیە لەجاشەکە هیچ فەرقاتێکی نییە. ببوونەیە دەهەمین ساڵڤێگەرە فەرمانێ جوانên êzdîxanê meşeke meşaleyî li darxistin yekîtiya ciwanên êzdîxanê û yekîtiya jinên ciwan êzdîxanê bibûneya salvêgera dehemîna fermanê meşakeyên meşaleyî li darxistin û cangoriyên fermanê bibîranîn. Meş ji gundê Kolkayê Çiyayê Zerdeş ê Şengalê heta bi şehîdgeha şehîd berxwedan û dilgeş dewam kir. Meşvanan serdana gorên şehîdên ku di fermana siyê tebaxa sala 2014 da canê xwe ji bo Şengalê fedakir kirin. Herwa posterên fermandar û şervanên azadiyên ku ji bo civaka êzdî canê xwe fedakirin û şehîd bûn hatin hildan. Daxuyanî ji alî endamê yekîtiya ciwanên êzdîxanê sabah Şengalî ve hat dayîn. Daxuyanî wiha ye ew weke ciwanên êzdî gihîştina wê zanabûnê ku kê xiyanet li me kiriye û bûye sedema fermanê. Li ser esasê tolhildana fermanê me riya şehîd Zerdeş û mamzêkiyan hilbijartiye û em ê vê riyê dewam bikin. Êdî Şengal bûye xwedî hêz û îrade me wek gelê êzîdî me bi naskirina fikrê rêber apore hêza xwe dît û li ser esasya xwe rêxistinkirinê me xwe perwerde kiriye. Hebûna me li ser vê axeye. Ciwanên ku beşdarî meşiyê bûn bank li ciwanan azadî xwazkirin ku bi hev re li dijî her cûre êrîşan li ber xwe bidin û têpkoşin. Daxuyanî bi berskirina duruşmeyên şehîd namirin bijî berxwedana Şengalê û bimre xiyanet bidawî bû. Cenazeyê ciwanê ku beriya 10 rojan li Sînorê di navbera Bakurê Kurdistan û Rûşatê Kurdistanê de ji alî Dewleta Tirka dagirker ve hat bû qetilkirin û bajarokê Aştiyê girêdayî navçeya Koyê hat veşartin. Xizmên wê wiha bertek nîşanî Dewleta Tirka dagirker dan. ئەو ئامۆزایەمان چارە ڕۆژ لەوە پێش ویستوێتی لەسەر حدودی تورکیا ئێران کەوتۆتە بۆ سەی زەردنمەکانی تورک گرتویانن یەکەوزار بە سیارە ئەوە شێلاویانن دوایەوەی ڕاپێچی قولەیەک ڕەبایەیان کردووە بڵێن لەوێ هەتا بەیانی بە ئازار و ئەشکەنجە هەتا شەهید بووە لێیانداوە زیاتر بەوەی کە ئەو تۆتی کوردم و کوردستانم خەڵکی سنووری سلەیمانیم زیاتر تازیب و ئەشکەنجەیان داوە تا ژیانی لەدەستداوە لەوێوەش لەسەر بانێکی دوو قاتە یان سێ قاتە فڕیان داوەتە خوارەوە. گوتی حەفدە کەس بووین لەو حەفدەیە داخلی سەر سنووری یعنی خاچی ئێران تقریبا بەزامان 20 مەترێکمان مابوو داخلی ناو تووری بووین گوتی کاتێ لێمان هاتنە دەست و هەمویان گرتین گوتی شەو 12 ساعت بەس تعزیبیان داین گوتی ئێمە بەس ئەو دوانە بڵێن کورد بووین ئەوانی کە لەو حەفدە کەسە ئەفغانی و عەرەب بوون دوای تعزیبەکە لە هۆڵێکیان کردبووین دوای تعزیبەکە لە دوای ئەوە گوتی کاتێکمان زانانی وتیان یاڵا بڕۆن بەرەو هەڵدێرەکە دواوە بەربارانیان کردین دوای ئەو هەموو تعزیبە. Li do operasyona qirkirina siyasî de 15 kes hatin binçavkirin polîsan îro serê sibê bi sergelek malan de girtin. Di serdegirtinan de li gel hevserokên Partiya Wekevî û Demokrasiya ya Gelan Dem Partî Veysî Dilekçî û Gülşen Kürtê herîkêm 15 kes hatin binçavkirin. Navên kesên di serdegirtina serê sibê de hatine binçavkirin wiha ye Hevserokê Komela Meya Der Hanım Kaya, aktivîsta Têja Aynur Sarıca, Hevserokê Dem Partiyê navçeya Artemet'an Cemil Baydar, dayikên Aştiyê Sariya Süer, Hazal Süer û Münife Kaçak, Adem Onat, Fazıl Numan, Tahir Artim û Selma Cıntanın.
دایکا سیکه چند بیجه جبر کمه گووند گره دا امکرن تروریست دایکا بنابه فیلیس تاش کزن جاجانس مزبوطامیه را آخوی گود سیکه چرمن و از ده 25 ترمه ده لنافچه مصر سردگرتنا مالی ده هاتم چاپ کرن بحانه جی گرتنا گوونده بو ام دو شف و دو روژان دبن چاوان ده هاتن گرتن پشره دادگاه سول جزا دو کچرمن به بهانه پروپاگاندا رخصتنه کرنه اجی محکومی حبسا مالی کرم دایکا فیلیس دیار کر کو جوان رگوتنه و چما اف سترانگوتن سترانه و گوتیه قدخه و چما گووند گرت اولیستن مجگو دعوت بو و املیستن کچرمن جی سترانگوتن دعوت کنگ قدخه و چما قدخنه کچرمن سوچ نکرنه و گرتنا گووند جی نسوجه دایکا فیلیس دبیجه کچامن بنخوشیا کیمیه دوی دسته وی شل نبن نکاره سر خوشی بشو و نکاره پیدوی خو بجیح بینه چاوا دعوت و گووندان قدخه دکن او نای قبول کرن دایکا فیلیس هری داوید بیجه گوونده وکه تروریست ایلان دکن لی جیهان توا دعوت هنه و به میلیون کس گووندان دگرن و دلیزن او قدخه یک پر عجیبه وی دمه بلا که جمالی در نکوه متشتکه وها جارا اول دیدیه آرامی من خرا کرن پسیکولوژیا زاروکن من خرا کرن بلا او به حقوقی دمل دست بداوی ببن جگرتیان پرسا کی مداخله گوونده دیگه حتی پرسین اندام حقوق ناسین اوهده پارزر فراد بوگاتیکین دیار کر کو 19 کسین استانبول هاتنه گرتن جدناو ده جهمو کسین جبر گرتنا گووند و استران کردی هاتنه گرتن همان پرس دینه کرن پارزر فراد بوگاتیکین دی بیجه جبو توا پرسین کی دی بیجه و گووند بکن و پشت هل بجارتنه چما اوقاز ویدیو تیم پارو کرن هاتنه کرن اف جدیده خویا کرن کو کمپلوی کاتیه کرن و گریدانا گووند جی بهانه دوی همو ریخستنن حقوقی بکون نوالی و تفگیره ده پارزر فراد بوگاتیکین دست کر کو لگل بوک و زاوی خودی سالونا دعوت آنجی تینه گرتن او گود ددما او خالیده هنرمند و اکادمیسین مخالف جی دهاتن گرتن ناجی همان زخته لهنرمندن کردکن و دخوازن موزیک و هنرا کردی بیدنگ بکن چالاکین بوی آوایی دوی د چارچوب آزادی خو ifade کرنه ده بینر خواندن لده سلطاری دخوازه زخته لجواکی بکن پارزر فراد بوگته کین دست شانکر کو شاهی لشکرانجی لسر حساب مدیا دیجیتال تینه پاروکرین لیکز جوان ره نابیجه قدخه کسین لآیدن گووند گریدان جالی لشکران به هاتم بچاپ کرن اف کریار لدر و قانونیه لگوری بریارین دممه آیمه و دادگاه بلند اف کریار سوچ نینن دوی بارو و سازین حقوقی دوی مجارده هستیار تبی کرن رخصتنا جاسینه برینا 3 سالان جزای گرد که لروجناوان سلیمان احمد شرمزار کرد درباره برینا جزای 3 سالان روجناوان و ادیتور بش عربی آژانس روج نویسه سلیمان احمد رخنه کرد و دبیجه روجناوان سلیمان احمد جدسپی که هاتی گرتن مافیوی هفدیتنا بو پارێزەر و مالباتا خواره تونه بو حتی قناغه دما لیپرسینه ده اجیب بکنا اشکره مافی مروان دستور و یاسیا برکار یا عراقیه ریخستنا جسانه و بریار رد که و وکه بریاره که نه حقوقی بنابد که جوانان جی شهر تیبت بانگا تکوشناری خستنی کرم میریجانا چاندو خوزه یا منصور ای سال جارا 22 من دیر سیمات پیکانین ده چارچوه میریجان دل سرگلک مجاران به تیبتی ترنکرنا خوزه یا اسیملاسیون چاندی پرسکلکین جوانان و جنان چالاکی و اکتیویتین جدا هات پیکانین ده روز اداوی یا میریجان ده تکیلداری پولیتیقین بشافتن فحوش و کوچه سمینر هات پیکانین ده سمینر ده اندام میسا جوانان یا ده پارتی رزان کانا ارسلان و هفسروک فدراسیون کوملین جوان سوسیالیست GDF Müslüm koyun ağabeytin kirin. Rezan Kana Arslan diyarker ku politik enşere teybet birey bazı veket tiryak fuhuş asimilasyonun sürgüntiye cuvanan hedef digerin ugut Armanca ve politikaya kırış eveku karakteri berxodana cuvanan pasif biken. Kana Arslan gut tekoşina heri başyalı dici ve politikaya kırış tekoşina rexistin kiriye. Dibe envate aşere teybet fer beben uledici veji birey xistini tekoşinek dijwar biken. Hevseruk GDF Müslüm koyun
Koyun jî got zêdebûna fuhuş û tiryakê bi destê polîs û leşkeran temeşandin. Hişbir hatiye asta ku li baxçeyên dibistanan têfirotin. Ev jî encama şerê teybet Müslüm Koyun balkşan ser ciwanên ji ber girêdana govendê li Sêrt, Mêrsîn û İstanbulê hatine girtin û got govend kêfxweşiya civakê tilîliya govendê jî sembola berxwedanê ye. Lewma êrişî govendan dikin ev jî encama şerê teybet e. Divê em di hemû rojevên xwe de li dijî faşîzmê bên bahev û têkoşîna birêxistinî bikin. Li Gaberê talana xwezayê dewam dike, darek nehiştên ku mirov dibin siyavê de rûnin. Welatiyên ku di sala 1990 de bi darê zorê ji gund hatine derxistin niha jî nikarin biçin bax û baxçeyên xwe. Ji welatiyên Gaberê Ahmet Emîn Tunç diyar kir ku di sala 1990 de gundê wan Mêrdîn hate şewitandin û ew mecbûrkirin ku koçî cizre bikin. Tunç got berê bi bahaneya elektrîkê niha jî ji bahaneya lêgirina neftê darên çiyayên me dibirin. Em naxwazin darên me werin birîna daran bandorê li avhewayê li sevalkariyê jî dike. Germa dijwar ya demsalê jî encama birîna daran e. Jina bi navê Medîne Aksoy jî diyar kir ku ev ji gundê Mêrdînê ye û got gundê me gelekî xweş bû lê şewitandin û em jî bi zorê koçber kirin. Îro jî em nikarin biçin gundê xwe û darên me dibirin. Em dixwazin darên me neyên birîn. Wan bi tonan û bi hezaran darên me birîne. Bêrîvan Kutlu jî got Boborîn godarînêja darên çiyayê pîra yê gundê navyana Şêxan di sala 2023 de bi temamî birîne. Ev dar Qedexe daristanî ya mezin bû darên 100 salî hatine birîn. Ev talanê û armanca wan jî turnekirina xwezaya Kurdistanê ye. Divê li dijî talankirina xwezaya Şirnexê gavên şember bên avêtin. Li Qeletizê 85 dönüm erazî şewitîn derbarê mijarê de berdevke parastina şaristanî Raperîna Alîqadir ji Ajansa Rojnê İsrailê got piştî çend saetan ji ber berfirehiya şewatê agir bi zorê hatiye kontrolkirin. Di nava 85 dönüm zêvî de gelek darên xwezayê şewitîne. Qadir da zanîn ku li ser bûyerê 3 kes hatine binçavkirin û niha lêpirsîn hatiye destpêkirin. Li Hindistanê heza çêbû herîkem sû şeş kes jiyana xwe ji destan bi sedan kes jî wîndan e. Raydaran ragihand ku ji ber hezazên li eyaleta Kerala ya li başûrê Hindistanê di saetên siharê de çêbûye herîkem sû heş kes mirine û îhtimalek ku bi sedan kes dibin axê de mabin. Serokvezîrê Hindistanê Narendra Modi li ser hesabê xwe ya Dijital X sersaxî xwest û diyar kir ku ew ê her jûra alîkariya pêwîst bikin. Belê godarînşa berê ku em xatir bixwazin em dixwazin nûçeyên xwe ê lezgîn dubare bikin li bejaya gundên Talatê, Tehta, Derwêş, Sirta, Xetê û Basiyatê yên giredayê herêma Omarê ya navçeya Nisêbîna Mêrdînê artêşa Tirka dagîrker dest bi tevgera êrişê kiriye. Agahiyên berfireh bi dest me ketin em ê bi were parve bikin. Di heman demê de li gundên derdora Colemêrgê jî yekîniyên gerîla hatine dîtin û amadekariya operasyonê gî berfireh tê kirin. Belê godarînca me nûçeyên nîv û pêşkêşkirin ji bo godarkirina we sipas dem baş.